huuphe yohoy yaagees. Ba naati simmiyoogan ufayttiya Xoossaa. Luqaasa maxaafaa shemppuwa 15 payduwa 23ppe biidi 24 gakkanawu de'iya Xoossaa qaalay yaagees. Modhdho mirgguwa ehiidi shukkite moos ufayttoos. Ayssi giikko hagee ta na'ay hayqqiis shin paxiis. Qassi bayiis shin beettiis. Yaagin ufayssaa doommidosona. Issi wodiyan Yesuus Kiristtoosi 2 naati de'iyo aawaa qonccissiya leemisuwa etawu odiyoogaa doommiis. Kaalo na'ay aawaa bana gakkiyabaa ubbaa immana mala de'iyaabaa ubbaa shaakkana mala koyyiis. Guutta gallassaappe guyyiyan gidoogan ubbaa shiishshidi haaho dere biis. Hegan hada duussaa de'iiddi mulebaakka xayssiis. Xayuwanne namisettiyoogaa doommi gudunttaa wudee miyo harqquwa maanawukka amottiis. Guyyeppe qassi ba wozanaakko simmidi ba aawaayyo haggaaziyageetu giddon kattaa meennaageeti daroy de'iyoogaa aawaakka biidi ha oosanchchatuppe issuwa gididi woossanawu qoppiis. Hagee nuna tamaarissiyobay aybee? Issitoo nuuni nu de'uwan Xoossay darobaa immidaashin otorettiyoogaa.